рисолати муқаддас расидан ба қадри арзишҳои моддӣ, маънавӣ, риояи қонунҳои миллӣ. рисолати муқаддас бо азми созандагӣ роҳ ҷониби ватандорӣ. салому дуруди бепоён ба шумо шунавандагони азизи радиои Тоҷикистон. меҳмони навбатии мо дар студия номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, омӯзгори донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон Дониёр Сангинов ҳастанд. хайрамақдам. ташаккур. мехостам дар истиқболи як ҷашни бисёр барои миллати тоҷик муҳим ва таърихӣ суҳбат биёроем. ин ҳам 25-солагии иҷлосияи шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон аст. чаро ин иҷлосияро ҳамагӣ тақдирсоз меномем ба андешаи шумо? воқеан мардуми тоҷик баъд аз ҳазорсолаҳо соли 1991 соҳиби истиқлолии худро эълон кард. аммо соҳиби истиқлолӣ барои мардуми тоҷик ду ҷанба, яъне ҷанбаи манфӣ ва мусбиро ба бор овард. ҷанбаи манфӣ он буд, ки дар заминаҳои аввали ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ ва дар таърихи давлатдории тоҷикон ба вуҷуд омадани ҷанги шаҳрвандӣ яке аз омилҳои манфие шуд, ки минбаъд барои аз байн бурдани Тоҷикистон заминаҳои устувор гузошт ва дар ин радиф аз ҷониби гурӯҳҳои мухталиф саъю кӯшишҳо карда шуд, ки ҳамин ҷанги шаҳрвандӣ авҷи зиёдтар гирад ва барои тақсим шудани Тоҷикистон масъалагузориҳо карда шавад. аммо ҷанбаи мусбии он гардид, ки 16 ноябри соли 1994 иҷлосияи 16 шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид дар шаҳри Хуҷанд, чунки дар шаҳри Душанбе амнияти тамоми вакилоне, ки дар он ҷо ширкат меварзиданд, таъмин карда намешуд ва дар он вақт Эмомалии Раҳмон бо суханҳои аввалини худ баромад карда гуфтанд: бас аст ин ҷанги шаҳрвандӣ, мо бояд бо сулҳу субот расем, давлати ҳуқуқбунёд, демократии ягонаро таъсис диҳем. ки ин гуфтор ба дили мардуми тоҷик шӯлаи умед барои ояндаи устувор, барои ваҳдати миллӣ, барои воқеан ноил гардидан ба истиқлолияти давлатӣ як шӯлае афрохт ва мардуми тоҷик бовар намуданд, ки ин ҷанги шаҳрвандӣ имрӯз непагоҳ хотима меёбад ва бо роҳбарии ҳамин нафар мо метавонем умуман аз ҷанги шаҳрвандӣ халос шавему миллати тоҷикро дар сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ кунем. имрӯз китобҳои зиёде навишта шудаанд ва мақолаҳое ҷой доранд, баромадҳое шуда истодааст, ки заминаҳои гуногуни иҷлосияи 16 шӯрои олиро мавриди таҳлил қарор доданд. ба андешаи шахсии ман иҷлосия барои он тақдирсоз аст, ки ду ҷанбаи муҳим дорад. аввалан он, ки барои мардуми тоҷик шахсияти хиратманде пайдо шуд, ки натарсида аз ҷони худ тамоми мардумро дар атрофи худ муттаҳид кард ва ба як андеша барои ба даст овардани сулҳ, пешбурди иқтисодиёт, ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандон онҳоро ҳидоят кард. ва дуюм он, ки ҳамин иҷлосия заминаҳои устувори ҳуқуқиро барои ҷумҳурии Тоҷикистон гузошт, чунки дар давраи аз 16 ноябри соли 1992 то 2 декабри соли 1992 зиёда аз 70 санади меъёри ҳуқуқӣ қабул карда шуд, ки он қонунҳо, қарорҳо, фармонҳо буданд. ва вақте ки лоиҳаи қарори шӯрои олӣ дар бораи таъсиси гурӯҳи корӣ, тағйир додани таъсиси гурӯҳи корӣ муҳокима мешуд, пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон дар он ҷо баён карданд, ки имрӯз барои Тоҷикистон бояд заминаҳои устувори ҳуқуқӣ муқаррар карда шавад ва тамоми санадҳое, ки қабул карда мешаванд, онҳо бояд ба талаботи байналмилалӣ ҷавобгӯ бошанд ва ҳатто даъват намуданд, ки мо бояд мутахассисони сатҳи байналмилалиро даъват намоем ва онҳо низ андешаи худро нисбат ба қонунгузории санадҳои қабулкунандаи мо пешниҳод созанд. ва аз ин нигоҳ имрӯз ин иҷлосияро мо мегӯем иҷлосияи тақдирсоз аст, ки ояндаи Тоҷикистони азизро устувор намуд, сулҳу суботро ба вуҷуд овард ва ба қонунгузории кишвар заминаи устуворе бахшид. ва имрӯз олимон баён мекунанд, ки асосгузори давлати навини тоҷикон, давлати соҳиби истиқлол ва қонунгузории кишвар муҳтарам Эмомалии Раҳмон мебошанд. мо дар бораи нақш, аҳамият ва дастоварди ин иҷлосия ҳар қадар ки суҳбат кунем, ҳамон андоза бо ифтихор ва бо кулвори андешаҳои мусбат баҳогузорӣ мекунем. мегуфтед, ки дар ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоии мардуми Тоҷикистон чӣ дигаргуниҳоро шумо назаррас ҳисоб мекунед? мо дар арафаи
25-солагии иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорем. шояд аз нигоҳи таърих он қадар муддати дурудароз набошад, аммо дар ҳамин марҳила халқи тоҷик аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ шинохта шуд. дар ҳамин марҳила шароит барои таъмини ҳуқуқҳои гуногуни шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон муҳайё сохта шуд. аз ҷумла имрӯзҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон шаҳрвандон метавонанд дар муассисаҳои олии кишвар ки беш аз 30 то ҳастанд таҳсил кунанд. шаҳрвандон метавонанд дар асоси созишномаҳои байнидавлатии бастаи тоҷикистон дар давлатҳои хориҷа рафта таҳсил намоянд. бо истифода аз фонди дурахшандагон ки имрӯзҳо стипендия дода мешавад, метавонанд дар давлатҳои хориҷа рафта таҳсил намоянд, номзади илмҳо доктори илм гарданд. дар баробари ин дар ҷумҳурии тоҷикистон барои олимон комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъсис дода шуд ки тамоми нафароне ки ба самти илм барои ҳимояи рисолаҳои номзадӣ докторӣ доктор пиэйчди кӯшиш мекунанд метавонанд дар ҳудуди кишвар ҳимоя намоянд. дар масъалаҳои сиёсӣ бошад бисёр ҳам заминаҳои устуворе ба вуҷуд оварда шуд. аз ҷумла дар ҷумҳурии тоҷикистон шароит фароҳам оварда шуд ки маҷлиси олии парлумони кишвар аз ду маҷлис, маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагон таъсис дода шавад ва дар сатҳи олӣ манфиатҳои халқи тоҷикро ҳимоя кунад. дар баробари ин ҳуқуқҳои сиёсии шаҳрвандон таъмин карда шуд. имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳизбҳои гуногун фаъолият мекунанд ки аз истифода аз ҳуқуқҳои сиёсии худ шаҳрвандон метавонанд ба онҳо муттаҳид шаванд, манфиатҳои сиёсии худро дар сатҳи ҷумҳурӣ ҳимоя кунанд. дар баробари ин дар сатҳи сиёсӣ ба ҷавонон имконият дода шуд ки аз 30 солагӣ сар карда барои ноил гардидан ба мансабҳои давлатӣ, хизматчии давлатӣ шудан кору фаъолият кунанд. ва бояд гуфт ки на танҳо дар ҷанбаи сиёсии илмӣ, балки дар тамоми ҷанбаҳо дар давоми 25 сол тоҷикистон ба дастовардҳои гуногуне ноил гардид. аз ҷумла дар самти иқтисодиёт зиёда аз 300 000 субъектони фаъолияти соҳибкорӣ кору фаъолият доранд. дар баробари ин ба ҳар кас ҳуқуқ ба моликият аз ҷумла моликияти хусусӣ кафолат дода шуда истодааст. яъне имрӯз таҳлилҳо хеле зиёданд ва дастовардҳо низ зиёд мебошанд. мусаллам аст ки таърихи навини ҷумҳурии тоҷикистон аз баргузории ҳамин иҷлосия, яъне иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон сарчашма гирифтааст ва маҳз дар ҳамин иҷлосия агар ба хотир биёрем рамзҳои давлатӣ, яъне соҳибистиқлолии тоҷикон аз ҷумла парчам ва нишони давлатӣ қабул ва тасдиқ шуданд. ба ин таърих назар андозем. ташаккури зиёд. воқеан имрӯз мувофиқи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон моддаи 3 рамзҳои давлатии ҷумҳурии тоҷикистон нишон, парчам ва суруди миллӣ мебошанд. ва соли 1992 24 ноябр парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон низомномаи ӯ аз ҷониби иҷлосияи 16 тасдиқ карда шуд ва дар заминаи он қонунгузории кишвар рушд кард. умуман парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон рамзи давлатӣ аст ки муаррифкунандаи тоҷикистон дар сатҳи байналмилал ва ифтихори мардуми тоҷик дар дохили кишвар мебошад. дар ҳама ҳолат парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, нишони давлатӣ ва суруди миллӣ ифодакунандаи манфиатҳои миллиянд, ифодакунандаи мақоми тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ мебошанд ва вақте ки дар иҷлосия низомномаи ин рамзҳои давлатӣ тасдиқ гардид, барои тоҷикистон ноил гардидан ба истиқлолияти комили давлатӣ, имрӯзҳо ибораи дигаре ҳаст, истиқлолияти конститутсионӣ мушарраф шуд ва мардуми тоҷик бо ифтихор аз рамзҳои давлатӣ дар назди он, агар имрӯз таърихро бинем ва наворҳоро бинем, аввалин шуда пешвои миллат сари таъзим фуруд ниҳоданд ва буҳса карданд ки парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон нишони муттаҳидии халқи тоҷик ва гурӯҳҳои мухталиф гардид ва ин аст ифодаи рамзи давлатӣ ноил гардидан ба ваҳдати миллӣ ва сулҳу суботи кишвар. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рамзҳои давлатӣ амал мекунад. дар ин боб агар суҳбат мекардем, чунки мо аз иҷлосияи тақдирсоз, аз хуб таваққуф бахшидан, на таваққуф аз байн бурдани ҷанги шаҳрвандӣ, яъне нақши ин иҷлосия дар ин масъала, умуман ба вуҷуд овардани санаду меъёрҳои ҳуқуқӣ аз ҷумла ҷиҳати конститутсионӣ дар назар дорем, аз ҷумла ба имзо расидани ин қадар қарору қонуну фармонҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба рушди тоҷикистон ин ҳамин вақте суҳбат мекунем. бешак дар бораи қонунгузорӣ истода мегузарем то кадом андоза қонун дар бораи рамзҳои давлатӣ барои ҳар фарди ҷумҳурии тоҷикистон, яъне донистани он муҳимият дорад. воқеан
12 مای سال 2007 در جمهوری تاجیکستان قانون جمهوری تاجیکستان درباره رمزهای دولتی قبول گردید و این قانون دایره مناسبت‌های معین را تنظیم می‌کند، از جمله ماهیت و ترتیب استفاده رمزهای رسمی پرچم، نشان و سرود ملی. برای چی امروز این قانون برای شهروندان جمهوری تاجیکستان باید همچون کتاب روی میزی، همچون معیار حتمی رعایت کننده باشد؟ برای آنکه احترام والای پرچم، نشان و سرود ملی، از آن جمله از یاد دانستن سرود ملی، افتخار ملی هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان می باشد. در همه حالت بر رمزهای دولتی باید طور مناسبت نمود که نسبت به آنها بی‌حرمتی ظاهر نگردد، چون که در کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای بی‌حرمتی ظاهر نمودن بر رمزهای دولتی جوابگری جنایتی مقرر شده است. در برابر آن باید تاکید نمود که قانون مذکور مقررات‌های عمومی خود را دارد که آنها با قانونگذاری بخش رمزهای دولتی، تصدیق رمزهای دولتی، تصویر پرچم و نشان دولتی جمهوری تاجیکستان، ترتیب تیار کردن پرچم و نشان دولتی جمهوری تاجیکستان بخشیده شدند. در برابر این باب دوم قانون مذکور پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان را افاده می‌کند، از جمله در ماده 5 قانون ترتیب افراختن پرچم دولتی نشان داده شده است. در ماده 5 تاکید می‌گردد که پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان با طور دائمی یا موقتی در جای‌های معین افراخته می‌شود، مثلا به طور دائمی در بالا یا پیشتاق بنا و یا با پایه مخصوص در حولی قرارگاه رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، مجلس ملی، مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، مجلس نمایندگان، حکومت جمهوری تاجیکستان، سودهای جمهوری تاجیکستان، مقامات پروکراتور و غیره. در برابر این ترتیب افراختن پرچم دولتی به طور موقتی در روزهای عید نیز در قانون مذکور نشان داده شده است، چون که وقتی که رمزهای دولتی افتخار ملی اند باید شهروندان از این حقوق خود استفاده برند و شهروندان جمهوری تاجیکستان حقوق دارند با عرض احترام به پرچم دولتی آن را در خانه‌های استفامتی خود، بالای بام خود و واسطه‌های نقلیاتی خود استفاده کنند. در روزهای استراحتی باشد در باغ‌های استراحتی و در جای‌های گشت و گذار آنها می‌توانند پرچم دولتی را افروزند. یعنی امروز در جمهوری تاجیکستان قانونگذاری به شهروندان امکانیت می‌دهد که برای نشان دادن حس احترام به دولتی خود، به ملت خود از این پرچم استفاده کنند. جایگیر کنی تصویر پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان نیز در قانون جایگیر کرده شده است، از جمله در هواپیما، چرخبال، کشتی‌هایی که در قید جمهوری تاجیکستان هستند، در اسعار ملی جمهوری تاجیکستان، کاغذهای قیمت‌ناک، در نشان سرسینگی و شهادتنامه عضو مجلس ملی، وکیل مجلس نمایندگان، وکیلان مجلس‌های محلی، اینچنین در نشان سرسینگی خدمتچیان دولتی و غیره. یعنی امروز قانون تمام مقررات‌های را پیش بینی می‌نماید که برای استفاده حقوق شهروند از رمزهای دولتی پیش بینی گردیدند و این قانون مناسبت‌های را تنظیم می‌کند که احترام کنی استفاده بری رمزهای دولتی را به طور کامل در نظر دارند. یک لحظه میخواستم یادآور شوم از نقش سرور دولتمون در دولتداری نوین، در دولتداری ملی تاجیکان. ما وقتی از هر یک دست آورد، از هر یک ساحه‌ای که امروز رو به تنزل، رو به رشد دارد یادآور میشویم، بیشک سهم سرور دولتمون رو، رهبر کشورمون رو در این جاده میبینیم. میخواستم شما در این مسئله هم اندیشه های خود رو میگفتید، یعنی نقش رهبر دولتی ما و شما پیشوای ملتمون در دولتداری نوین تاجیکان. واقعا وقتی که ما در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید جشن میگیریم، به یک خلاصه آمدن در کار است که واقعا همین نفر بودند که 16 نوامبر سال 1992 از فلج گردیدن دولت، از نیست و نابود شدن دولت مردم تاجیک را رها کردند و دستاوردهای پیشوای ملت را امروز اگر تحلیل کنیم آنها خیلی زیاد هستند. اگر شما اجازه دهید میخواهم در شکل نظم آن را افاده کنم که اندیشه دارم بسیار کتاب‌های مورد تحلیل قرار گرفتند و خصوصیت‌های خاص پیشوای ملت را در این جبهه ما افاده نمودیم. صلح و وحدت را اساس و خلق و ملت را سیما، برقراری نظام و هادی است در کار ما، صاحب عنوان و سعادتمند و فخر علما، پیشوای ملت ما را نگه دارد خدا. جنگ را از بین برد و ملک را آرام کرد، هر گروه متحد و سرکشان را رام کرد.
هر چی کاری کرد آن را بهر خود نه عام کرد. پیشوای ملت ما را نگه دارد خدا. قانون و قانونگذاری را برای ما نوشت. حاکمیت را نمود استوار و ماند خشت. کشور ما را چوباغی کرد مانند بهشت. پیشوای ملت ما را نگه دارد خدا. تاجیکستان عزیزم کرد مشهور جهان. یا که نوروزی عجم را جشن بین مردمان. دنیا را با شاکر و دعاگو هر زمان. پیشوای ملت ما را نگه دارد خدا. یعنی در این شعر خود من تمام دستاوردهای پیشوای ملت را افاده کردم که امروز در تاجیکستان با هدایت‌های این نفر، با راهبری این نفر، ما در شرایط وحدت ملی، صلح و ثبات قرار داریم. اقتصادیات کشور پیش رفته ایستاده است. حقوق و آزادی شهروندان، حقوق‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی تأمیناً حفظ کرده می‌شوند. اینچنین تمامی ورزشگران تاجیک با افتخار از پیشوای ملت در تمام مسابقه‌هایی که شرکت می‌ورزند با مدال به وطن برمیگردند و کوشش می‌نمایند که سزاوار همین رهبر دولت باشند، ملت خود را معرفی کنند. چون که برای ما جوانان امروز با رفتار خود، با کردار خود، با گفتار خود پیشوای ملت نمونه عبرت گردیدند. از سیاست درهای باز تاجیکستان واقعا مناسبت‌های بین المللی که امروز دیپلماتیای تاجیک در دوران صاحب اختیاری با موفقیت انجام می‌دهد یادآور می‌شویم و همزمان استثنا نمی‌کنیم از تشبس‌های جهانی سرور دولتمان. امروز پیشوای ملت خلق تاجیک را توانستند در سطح بین المللی معرفی کنند. آن هدف‌هایی که بخشیده به آب است، از جمله آخرین پیشنهاد پیشوای ملت درباره 10 ساله بین المللی و برای رشد استوار که سالهای 2018-2028 را فرا میگیرد، برای تمام جهانیان مرحله‌های رشد قانونگذاری بین المللی را نشان داد. در جمهوری تاجیکستان در اساس پیشنهادهای بین المللی سروری دولت نظام حقوقی مکمل گردید. ساحه‌های نوی جمهوری با وجود آمدند. از جمله در رشد آب حقوق بین المللی آبی مورد تحلیل قرار داده شده ایستاده است. از جمله برای پیشنهادهایی که سروری دولت میکنند هر روزها کنفرانسی ها برگزار کرده ایستاده است و جنبه های علمی باز هم استوار شده ایستادند. هر یک پیشنهادی که پیشوای ملت در سطح بین المللی از سازمان ملل متحد کردند، آنها برای تامین حقوق‌های شهروندان روانه گردند. از جمله وقتی که پیشوای ملت پیشنهاد خود را آب برای حیات پیشنهاد کردند، اهالی کشور از آب تنقیسی می‌کشیدند و در اساس قطعنامه سازمان ملل متحد این حقوق شهروندان به دسترسی به آب تازه آشامیدنی در سطح دخلدار تامین کرده شد و دولت‌ها کوشش‌های را به خرج دادند که در کشورهای آنها، منطقه‌های آنها حقوق دسترسی آب شهروندانشان تامین کرده شود. در برابر این وقتی که پیشنهاد پیشوای ملت عاید آب اینچنین درباره همکاری در ساحه آب برگزار گردید، منطقه‌هایی که از آب‌های ترانس ملی استفاده می‌بردند در اساس سازشنامه‌های خود با نظر داشته این پیشنهاد کوشش نمودند که دولت‌های دیگری که در ساحل آبی آنها قرار دارند و از آبی آنها استفاده می‌برند تنقیسی نکشند و حقوق‌های شهروندان دولت‌های دیگر نیز از استفاده آب محروم نگردد. در برابر این امروز پیشنهادهای پیشوای ملت در جنبه از بین بردن تمام این زدوخوردهای بین المللی یا عملهای افراطی جای دارد، عملهای تروریستی و اکستریمیستی. حتی در برآمدهای خود بیان می نمایند که تروریسم، اکستریمیسم دین مذهب ندارد. هر آن نفری که امروز اشاره به مسلمان می کند به اندیشه من خطا می کند، چون که مسلمان و دیگر نفرانی که امروز در جامعه جهانی حیات دارند زندگی میکنند آنها تنها برای صلح و ثبات فعالیت می نمایند. نفرانی که در عملهای جنایی اشتراک میکنند از جمله جوانانی که امروز در سطح بین الملل در عملهای حربی اشتراک میکنند و با نام دولت اسلامی گویا افتخار میکنند، ما دیده ایستادیم که به یگان دستاورد نائل نمیگردند. یعنی هدایت‌های پیشوای ملت، گفتار پیشوای ملت تربیتگر جوانان تاجیکستان در راه وطن دوستی، در راه احترام پدر و مادر، در راه پیش بردن کشور خود است و همه آن پیشنهادهایی که در سطح بین المللی کرده ایستادند
аз он гувоҳӣ медиҳад ки пешвои миллат на танҳо манфиатҳои халқи худро дар сатҳи дохили давлатӣ ҳимоя мекунанд, балки барои тамоми сокинони кишвар ҷиҳати таъмини ҳуқуқҳои онҳо дар бахшҳои алоҳида аз ҷумла об мусоидат намуда истодаанд. воқеан соли 2017 агар ёдовар шавем пур аз муваффақиятҳо, пур аз дастовардҳо ҳастанд, бахусус дар доираи он ки ҳамчун соли ҷавонон эълон шудаанд. шумо ҳамчун як ҷавони муваффақ дар ҷодаи илм, дар ҷодаи баландбардоштани масъулияти ҳуқуқии ҷомеа ва таъмин кардани маърифати адолату амнияти ҳуқуқии мардум саҳм доред. аз ин боб суҳбат мекардед. ташаккури зиёд. Воқеан имрӯзҳо ҳар як ҷавоне ки бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи эълон намудани соли ҷавонон, соли 2017 соли ҷавонон шинос мешавад, аз аввали сол кӯшиш менамуд ки дар ҷамъҳое бошад ба муваффақиятҳое ноил гардад. ва воқеан мо ҳамчун ҳуқуқишинос дар давоми сол кӯшиш намудем ки 4 китоби дарсӣ, 4 воситаи таълимӣ, беш аз 20 мақолаи илмиро ба чоп диҳем. дар гурӯҳҳои гуногуни сатҳи дастгоҳи иҷроияи президент, дар гурӯҳҳои донишгоҳӣ ҷиҳати баландбардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандони кишвар, ба муҳтавои онҳо расонидани паёмҳои сарвари давлат, нуқтаҳои асосии он ширкат варзидем. дар баробари он ҳамчун вакили маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Варзоб махсусан бо интихобкунандагони худ чорабиниҳои зиёдеро баргузор намудем ки онҳо ҳама барои ҳидояти интихобкунандагон ҷиҳати ватандӯстию пешбурди корҳои иқтисодию иҷтимоӣ аст. мо ҳамчун ҳуқуқшинос имрӯз дар баробари дигар шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ифтихор аз он дорем ки дар арафаи 25-солагии иҷлосияи 16-уми шӯрои олӣ яке аз ҷавонони кишвар, Беҳрӯзи Хоҷазода, соҳиби медали тилло гардид ва номи Тоҷикистонро дар сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ кард. агар иҷозат диҳед, аз рӯи сидқ, аз рӯи ватандӯстӣ, аз рӯи эҳтиром ба ин ҷавононе ки имрӯз бо номи онҳо парчами давлат дар сатҳи байналмилал боло мегардад, 4 мисраи қироат намоям. эй ҷавони қаҳрамон, ту ифтихори тоҷикон, кишвари моро намудӣ машҳур рӯи ҷаҳон, дар рақобат шуди ғолиб, сарбаланду сарфароз, парчами давлат ба номат гашт боло парфишон. воқеан ман андеша дорам ки имрӯзҳо ҷавонон моҳияти ҳамин фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи эълон намудани соли 2017 соли ҷавононро эҳсос карданд ки дар тамоми чорабиниҳо фаъоланд. кӯшиш менамоянд ки дар сатҳи байналмилал низ Тоҷикистонро муаррифӣ созанд. бале, рамзҳои давлатии ҳастӣ ва ифтихори миллии мо ҳастанд. вақте ки дар ин ё он чорабиниҳои байналмилалӣ рамзҳои давлатии мо боло мешаванд, ифтихори миллии мо боло мегирад ва он таҷассумгари ифтихори миллӣ ва ору номуси ватандории мо ҳам мебошад. ва парчам яке аз рамзҳои давлатии Тоҷикистони соҳиби истиқлол аст, пайдост ва ба таҳкими иттиҳоди миллат ва баландбардоштани фарҳанги худшиносии ҳар як ҷавон метавонад мусоидат кунад. агар аз фарҳанги худшиносӣ суҳбат бикунем, ман фикр мекунам ки айни муддао хоҳад буд. вақте ки нафаре мехоҳад аз дастовардҳои кишвари худ бархурдор шавад, мехоҳад дар бораи қонунгузории кишвари худ маълумот дошта бошад, дар бораи таърихи гузаштаи кишвари худ маълумот дошта бошад, пас он нафар дорои фарҳанги болои худшиносӣ аст. воқеан вақте ки нисбат ба рамзҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мо суҳбат мекунем, ба андешаи инсон водор мегардад ки ин рамзҳо имрӯз ифтихори миллати мо ҳастанд. дар заминаи ин рамзҳо ҳар як ҷавон аллакай кӯшиш менамояд ки ба дастоварде ноил гардад, чунки худи парчам низ моли миллии мо аст. аз замони коваи оҳангар ба вуҷуд омадааст ва дар вақте ки намоишҳоро мебинед ва ба китобҳо сару кор мегиред, дар ҳамон замон мебинед ки кова ҳамин дирафши худро истифода бурда мардумро муттаҳид сохт ва кӯшиш намуд ки ба сулҳу субот аз он бедодгариҳое ки ҷой доштанд аз онҳоро бартараф кунад ва яъне аз умқи таърихи чандин ҳазор солаи мо сарчашма мегирад. яъне дар вуҷуди мардуми тоҷик дӯст доштани фарҳанг, озодӣ, ҳимоя аз ҳуқуқ дар давраҳои гуногун ҷой дошт ва воқеан парчам низ яке аз нишон аз ифтихори миллӣ аст, як нишони таърихӣ аст ва дар як шеъри худ низ ман ҷанбаҳои онро ки аз рангҳои гуногун ифода ёфтаанд баён кардаам. арз кунам ки бо назардошти ҳамин маънӣ ҳамасола дар кишвар 24 ноябр
рӯзи парчам бо камоли ифтихору эҳтиром нисбат ба яке аз рамзҳои давлатии ҷумҳурии соҳиби истиқлоли мо таҷлил мешавад. воқеан мувофиқ қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид 24 ноябр ҳамчун рӯзи парчами миллии ҷумҳурии тоҷикистон ҷашн гирифта мешавад ва дар ин рӯз ки иди ғайрикорӣ аст, мардуми тоҷик метавонанд аз боғҳои гуногун ки имрӯз хеле зиёд шуданд ва шаҳри душанбе хеле низ обод шудааст истифода барад ва ифтихори худро ифода созанд. аз ин рӯ бахшида ба рӯзи 24 ноябр мехоҳам шеъри худро ба шунавандагон баён созам. парчами давлат нишон аз коваи оҳангар аст. ҳар нишоне ки дар он бинӣ бароям гавҳар аст. рангҳояш баҳри миллат, рангҳои хӯрамӣ, ранги сурх ин ҷоннисорӣ аз барои кишвар аст. дар сафедияш аён аст бахту иқболи сафед, тозаю озода қалбаш ҳамчу шири модар аст. хушрӯзӣ, сарбаландӣ, сарфарозии диёр, ранги сабзаш рамзи ободии ин баҳру бар аст. тоҷу ҳафт ахтар нишони мози таърихи кӯҳан, парчами байни парчамҳои дигар аз ҳама болотар аст. дониёро ин ливои дурфишонро қадр кун, эҳтироми рамзи давлат эҳтироми кишвар аст. воқеан аз ҳар дастоварде ки суҳбат кардем, бахусус аз соҳиби истиқлолӣ ва аз санади истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ ҳам агар ёдовар шавем, силсила ба силсила, марҳила ба марҳила аз дастовардҳои давлатдории навини тоҷикон дар таърихи ин 26 сол ёдовар шавем, фикр мекунам дар бораи нақши муҳими иҷлосияи 16-уми ҷумҳурии тоҷикистон воқеанигорон ва таърихнависон ҳам фикру ақидаҳояшонро баён доштаанд дар шаклҳои гуногун. мардум ба аҳамияти тақдирсозии он арҷ мегузоранд хушбахтона ва заҳмати бузургу талошҳои вакилони ҳамонвақтаро ҳам ба оромию субот қадрдонӣ менамоянд ва аз нақши сарвари давлатамон дар давлатдории миллӣ бо ифтихор сухан мегӯянд. воқеан имрӯз арафаи ҷашни 25-солагии иҷлосияи 16-уми шӯрои олӣ, ҳангоми таҳлили мақолаҳо, дидани наворҳо, ҳар ҷавони кишвар ифтихор аз он мекунад ки дар он рӯзҳо барои мардуми тоҷик пешвои миллат муҳтарам имом Алии Раҳмон тавонистанд гулхани умеду орзу барои ояндаро афрохтанд. ва воқеан имрӯзҳо вақти таҳлил мекунем, андеша менамоем ки бо ҳидоятҳои ҳамин нафар мо аз ҷанги шаҳрвандӣ раҳо ёфтем. мо ба тамоми дастовардҳои соҳаи иқтисод, иҷтимоиёт, фарҳанг расидем ва имрӯз мо ҷавонон бояд кӯшиш ба он кунем ки ба монанди гуфтору рафтору кирдори пешвои миллат барои ҳамин миллат хизмат намоем, барои пешрафти оилаи худ, маҳалли худ, тоҷикистони худ дар сатҳи байналмилал камари ҳиммат бандем. изҳори сипос барои як суҳбати пурмуҳтавоятон. шунавандагони арҷманд, ҳамсуҳбати мо Дониёр Сангинов, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, омӯзгори факултаи ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллии Тоҷикистон. хидмати шумо коргардон Асоби Юсуф, муаллиф ва баранда ман Фирӯзаи Саид қарор доштем. бо радиои Тоҷикистон бошед. рисолати муқаддас, ҳифзи истиқлолияти давлатӣ ва таҳкими ваҳдати миллӣ дар раванди давлатдории навин. рисолати муқаддас бо азми созандагӣ роҳ ҷониби ватандорӣ. جمال خویش را ظاهر کنیم روز، جمال خویش را ظاهر
کنیم روز که سیر خود نمای برد زیباست که سیر خود نمای برد زیباست علم بر عالم اعلا برآورد که ذراتی هوای برد زیباست علم بر عالم اعلا برآورد که ذراتی هوای برد زیباست به شهبازی فضای کبریایی از اون فری همای برد زیباست به شهبازی فضای کبریایی از اون فری همای برد زیباست موجی آشنای برد زیباست این مستر کندر بر وعده موجی آشنای برد زیباست خلاصی جرم را احمد بریدی خلاصی جرم را احمد بریدی لباس پادشاهی برد زیباست لباس پادشاهی برد زیباست نقاب کبریای برد زیباست لوای پادشاهی برد زیباست لباس پادشاهی برد زیباست لباس پادشاهی برد زیباست